Confederation of Khasi Jaintia and Garo People FKJJP jong Southwest Khasi District Commission taman kan tiok ka yok ka kon padia ka roi ka par ha ka dong ka than par ha ka Southwest Khasi District ha kini ki khin yat sngi kala let pan pan jing shai no ba preston tan song sambot mentri rang ba ka jala halor ka jing pan he ya ka surok wei loi mau kerwan ya kani ka kan hun ban let ya kan du lam khman do ba Kenneth Nonglan President Pak Balse Ke Bani General Secretary of Confederation of Khasi Jaintia and Garo People FKJJP jong Southwest Khasi District. Namar kata kum ga seng ka kwa ban pan jing shai halor ka jing pen he ka surak wailoi mau kerwat 2-lane intermediate road kabala dep ban pen bana do menteri rang ba badan buram jong ni usri konrad ke sangma ha ka shpau tarik December 2000 ha mau kerwat kabala mang Shiklur Arpolak Lingba ka World Bank MITP 2 road project ban penshai baladep shna ni em ya DPR bat ladep ni em ban khot tender ya ka ni ka surak kumbala pen bana ka jing pen he ya ka surak wailoi mau sanram shadow ranikor bat wailoi mau kerwat shadow ranikor baladep ni em ban sanction lada day naka sarkar jala ni naka sarkar preng Kasurak 2-lane na jingking Borba Singh Hado Lat Alu Koreng kabadan 100 kilometer kalong single lane bat kamdan ya ke jingtho babiang kat kumbalamang katba nalat Alu Koreng Shado Nongjeri Bhagmara ke jinghe kabiang ka seng ka kwa mantip baka ega daw ka ba pelong ya ka jo ka surak bakan ya per yo banikan du yo Deputy Chief Minister Dikti CM jongka jalan kerja jongi bade insya dia tanat pribadi bapak preston tensong kena kalian juga sengilah yoman bu ini mengurandom kemat jong I ban panjing syai bade meni surok ba nah kalian jong Chief Minister burung jaga jalan jongi kisang ma ilapan benar harga sepuluh tarik jong benai di sumbar jong sama jalan rusau man omba ia kena surok na wiloi hadu haken yong kabadi kalau sanction kabadi chisma arkukurum tinggi wan man panjing syai habide bani surok na kaliang jong TCM minister in charge jong tanap ludi ba kren syayangi ba mentang instang man penmi ya korda ba kini konsultan kini yok ban late page ban survey ni surok ban sina DPR di wong wat kuslai bade bani surok kan long kambet tina kaliang jong ya seng iso ban ai burom ia ga sorkar lembaga tanah pribadi di CM kibala simkhia gani surok bat kabaar kabangi wan gani por kalong ban penhe ya surok na wiloi haduha randikor ka paniasno ya ga distrik ke jongi ka haragi sutanan ini surok ru mana kaliang jong minister insyaallah penti bengi keseng bagi ni surok hakafisuan kedai baik ban nadu na wiloi hadu plawan broy ka baki kila long la syok lo asyorangi ba lati kena baik mat ka balai kalong ba ngiwan man ya kendu ne por kalong ba in nadu na khat pra hadu hajingking ranikor kla dega tulin na jingking ranikor 100 kilometer hadu lat ali koreng kadang tang singkeleri lin tina kalian juga seng ngilak sim isu ya ni ga surok nadu mensua hari ni par yo ban ya kendu minister hari mata senging liu ya kendu bana kaliang jong minister wong mangla khot meeting la laisin sosin ya kini company bakala don ka jaka ban senano tu wong wat kuslai ngede ya ne ngi khmilanti ma stangkat tu kan nepor na kaliang jong minister na kaliang jong ka department kan yo ban menteri kam no ngene ka surok ka ba namar ngi I bala daduk tang ka trok kapan sakut dai kenta lai kenta so kenta tinggal nomor baka jingrit pala dari surok na irung nantu jingking tinggal kaliang jong minister ngani bila simkhia nomor nglaw on na kaliang wan hi dari jong ban pe dari jong ki khmat na du ki snem ki bala lait ka bangi la sim isu ini ga surok ti lo kubur khmat jongi wong wat kuslai ini ki bab ke ka bab pipiwan ra ani si na kaliang jonga ngla simkhia ti hari tang ko kalong wajing kapal ka jongi nak manta jongki pajma nong song sinong juga distrik ka jongi
ma lana syai le sisngi na kan suruk la trikam ni subha ban ya trilang kenang ba ki jingmen toy pu distrik ke jongi kin yaj bai namar ko maong baka suruk ka dei budlum juga yok ka kot te ninget bana kalian juga surkar lembang minister in chat yo ban ki ni ki jing dawa ke jongi ke ba ngingin sa ayo pigi media hagni sngi tinget ba ngin supet ikan kinsa longkam nang nisha kemat dan kalian jong lo kular skam kemat jongi ba wat kuslai na kalian jong ang lasim kia gini